Hakasngi baka perthai borok kawai ka rakhi ka International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking ka Hinyau Trap Youth Council Sengkme hapo ka jingelam uba Roy Kupar Syndrome haringkat bat ka Alive Again Foundation kila penlong ya ka program kerpang bat kisamla ki badang ya khud menta ban I no yaw drugs bat ban pen thmai ya ka jingim la jong. Kaniga program la penlong Hahati Sheila Chandrapur Assam haka jaka kabak Alive Again Foundation kadon bara kaniga sngi la penlong ya program lingkot kabak ladon ka jing ais ngobha na kalyang ka HYC daw khaw pat kiwe ki marbam ki jing ais ngobha da kitiar yelek kai ka TV kumjo ka pisa kabal wan na kipat ba kum ka senyang sya ka foundation ga bapenya daw ba arup pasa haka jogos ngi lala ban sakhi ru bakladon ka jing penyelek kai carom board ka chess bat ka arm wrestling na ka banta ki tegi samla ki basa haka tega jaka nalor kata kaladon ru ka jing a jing kran ka balawan na kalyang jong president ka HYC uba Roy Kupar Syndrome unong ai bot ka HYC uba Peter Lawai bat uba arup pasa Ya lor kata menang rem bagum kaseng ngisi megani kesenjam bong bangiru ngihap ban mi syakma ngilashu syania hakaswaka ngilashu syania hakiseng haki kunun balang gi befer ngilashania ya ginoilam lani gi center gi befer ban yakun ya ki ban yakun ya kani gajinge lani gajingkeni jong drugs bat kumjuru ban wan yalam gi kun samla gi jongi ban yo ya gajing suma dengi sutu bakam kum ka kunun sen balang mangiru ngihap ban min syakmat bonda ngilami ngilalap sisya ya gidkhot jong kajat bendri jongi ki bamen syah bangi pet sangi kiwi pat kijat bendri bukin tia asurop kin tia gilenti singking ki poi shu sala ki jong yin gisam ki bahai ngasam kim tip shu ki khun ki jong ki gidon hai ki men ki para ki jong ki gidon hai ngasul kenap manong baka sengi HYC hadin bakalami syakmat kayo ban khot ban kren kayo ban yaslok bat ki bahayang hasam tak hadu nenen kesni kat kum gajingtip dan ki para noilam ngilala ban kha adu sau pulai ngut ki kun samla syakani ka center kepada ini kata ketika kam ke bangi ngile kat labut ki jong ibor ibaret ibariai koi kindon sibun ki jingken tho kindon sibun ki jingken no yang i kum kaseng regai ke bangi ngila kucing mut kalong bayo away ko away khot jong kajak kendri kam tam be kun samla kum bangil ong mene daw samlar hambur just get 3 jongi lada di ki hajar mut ki po hajar mut ki kun samla jong kajak kendri ki kut ki syak set kut si jaka khatwe benai khanar benai arsnem laisnem sausnem sansnem kim ai kanu kata ka jing yarap lakolong ya kayem kasam lakolong ya karib kajak kendri syai kan poi ka kajak kendri kata tadi ke message ke bangi kwa bangu syapi abangiwan hamni oi pila syam ya kasinjam ka baningkong e bapinwan bansa tadi ka cakap ni sotu ya kajing e bapi ya kutu abasdang kumtang bapin syam ya karai ban mi na la kajong liyeng ban I ya la kajong pi parok pi parajor kajong pi ban I ya kajing lien ka bapilam lien ngasotu kat kung kajing kren kong basdang ningkong bandi yu drugs pisngo ba don shu ke lat na uni ipan air tak kajing hon ya mensim kajong pi bat kajing sok tenat ndai haba pilat kensan lane pi kensan ngi sotu ngip hoi ngangla banong shimet physically kumno pikta mamtep ngi sotu bat haba piwan ni kadai da kajing e di bakrau ndai tanya pi shimet bat kajing kasam kajong pi ni edik idon koi jingling ba misil angop drops imdan kala di singkin ning telah ndai banong hopeless Katu borok hoy kene tam kalong no ka life lessons experience to drugs hindi ba basniyo imkhta kalong ni kalong sen khta na hat dumi te labon pun baladi usnan ru dan ulang di tang sausan senam ru dan berang di tang alai senam ru mereka tu borok hoy kamdan jing kan berang di tang asnam lai senam usnan jindi usnin khta hujui Kalau mbak itu di bawah
poi close wa ka sistem aslan ko bhabra isia ba pat poi hado upot pat feel ta ka crisis ni jo ma rock bottom ka jinjinjar ke pan na ying nang yo pat poi ka ka pot ni tu thiem ngin top score bangin poi hado pot ni ya breu nang man bok ban na pring isia pat shem kita hado na poi pot ni ya breu hoi dan pring ni na itu na hok na score Shin ni kanil bertaba pemikiran yang ba ngar mastu ba ngasa lihat tengok jol mastu ke ke bayar apa ke juni inno ngalong inno feel unda ini semua bagi saya baik kawan ko di snow bagi bahin hasan lakyar ibu ini sini unda kata pilih bersih kata gotong ibu sini yang kasih bahag ke joli kasih bahag longwe balsa isi ke joli anda fly on phone Mission responsibility family dan pemerintah mereka PCR ada di blok code dan PCR pula dan kat nama dari semua cakap bukan cakap semua sim ni kan jangan jadi semua positive way kan sim mereka kalah kecimha pakat kecimha bahang ni kamdan kalau kecimha PCR di seluruh bendi yang drugs dan belet ni drugs di kiat di hujan dan dan sim ni kecimha kecimha pasal mereka drugs di broker di kalau baar kalau bah ini isi ngai pembaik nak tak sangkon tak sangdap sekarang rumah ngai pembaik bah ngayo alai ni dibling ngai baik ingin saya pembaik untuk kau mission kata kata kembali suka alai bikin foundation bagi malam bila kau unit industri ngai kita tengok kata step ahead foundation dan ini kalau akan open next month nak pasang mengilik ikut Islam ngai sedang mungkin nyumrai kita ni lah long bah dan kita hope next month na complete taka step ahead foundation arai pilong ki badan bom kalau belong ngane ke kuar pemerintah apa yang kejindum apa yang kejimbom tip syai ngan yai nang ni syakmat arai don iban pen ep kejing syai iban kedau ep kelenti kemnu pen yai kemnu pen long piang ucit thau mai sen piang dengi so pau semua ikanya traffic council kapala shim ni kene gemta ko bakrau kemnu ban yalam ni ki kun samlah ko ko bri nyang traffic banyak itu tiga badai. Asyik kipor bagi Islam ke baladap. Kini ki jelai jog jin drop apa ke jelam khalia ki bakam sim London kan no no jision kya na kalian ke government. Isu i kalau tang kata ke jin pen i ba nilapha ka police department makan lain pen kami tadi drop. Lapha police department nang kata ban balik wat ikta kinang supply drop. Im i bat bagi new asisai kinang supply drop. Ibadah satu main supply apa ke jelam. Kemudian kejilek kalau tang masuk ni balale. Kim salia ke yap em cuki kun samla cukup beri nyok trap. Tenang tak ada musuh menong ba, musuh menai keblai ke nyok trap council malah ship ke ke peta ke bakrau. Hadian kecil sedang juga nyok trap council. Ban wat ke kecil sisa, kata awak pelong ke kecil jelai cuki drop. Saya bon kita awak bagaimana pantai ni kecil sham. Kata awak pelong. Sehingga orang kadang kata awak silinder. Kebanyakan tema sop. Nam tak kumno. Kalau penduduk cakap saya pernah hidup terhadap lingkungan kena jadi Muslim. Memang itu sen mau beri ulung drop kemudian long lupa baik tujuh tahu bom lerkam su. Dan nak tak ada orang semua orang kena keluar pemerintah. Apa yang dijing terekam? Sebab dia council ke kenduk sibun dijing syak kan thok dijing syak kena. Nama itu kita beri ke bakan thok bakan no ngai dai kita beri bom julek ai lade. Mau kata kowe. Kau kena lah. Lada maki ki lale ai balai ka nyutra council ka bani kata ka digi cingtili ka ban kampu lada ka government ko ong stop HYC wanam le action kita kam kran drop ka jingli ka min government kale ayu ni kita kiru shimat ni kinun ki NGO ka thok kile ayu maki kata di jingli ki ban bo so yele ke na kata ka ka por mong tang snow ka jingwan chi hne ko ne mi condemn mi pi jingwan ne ko ban I'm same mi pi ban snow pengingi dar ka pi Bengi I'm still pergi ke JK tu pergi bengi yang mercing mula. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bengi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan
ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya